د کنگرکی روزنامه‌نویسان ده هریکاری سروک فیلم فستیوال دوهک بحث کشن داری جبو انجام دادن فستیوال تکس کر جبر نبونا پاره فیلم فستیوال دوهک نیف دولتی هاتر را گرتن دوی کنگره دا جیب او جینا برچاف که حتی نهاد چولاینین پیوندر خل فستیوال نکلی خدانا عروسا بحثوی چندی جی کرد که فستیوال فیلم سینمای الاسلامانی دم خود ده تبریو برنو بوجک بخوب دزو ایناینا عروسا بحثوی چندی اشتیتا کرد که دوهک فستیوال فیلم سینمای دوهک ده تواجهسن با باجر سلیمانی لی هریکاری سروک فیلم سینمایی دبیجه چوب بریار نهاتینه سبارت ابی چنده وكويا ديار مال المالبر فرمي بكورتي المالبر فرمي فستيفال سروك فيلم فستيفال دوهك يعني دولتي ايوب رمضان راجع هانديه كو فستيفال هذا راجرتن افصالش بر اجرن قيران داري نبونا بشتفانيه قابيدي فستيفال جاري هاتيا راجرتن ليش بريار نين كو فستيفال دوهك نهيتا جرن تونل سليمانيه بهدا جرن و بريار نبوه كو فستيفال دوهك هاتيا استاندن مخابن هندك جنس دوكي بن افتكريا دفع بيتن شكي از خو خلق دوكي ما از چوا كاركي وصا كم بيشتغالك دوكي دب باجركي دي هر سبارت وان گوت کنت هنا گوتل دوهک کو فستیوال سینمایی دوهک دیتا و گواستن بو سلیمانی خالد دوسکی وزیر روشنبری و لاوند برنامه ابار آبادیان دل روزا 24 هفته 2016 دا دیار کرن کو بیج رنگ که راستی بو ودنگوی نینا و فستیوال بیجی شنازی بو ما وکو وزارت روشنبری حکومت هرمه و د برنامه پیوا خود د بیج کو مخابن کو هندک کسل دوهک به رنگی بحثا فستیوال بکن اوی کی هیچ بنمای بونینه يعني هيج بنماج بوينك وبيستوالى السينما دوكي بتفقواستم مسلمانية بيستوالى السينما دوكي إيش بيستوالى باش السينماي وبينجابن باش يتابتين وأجر أفقيرانا دارا ينبا أدوي باردهم دا بينجابن باش ترجي حافظتن وأمو كوزارة دا بتر جرينجي ديني وبتر كاري بفستيفالي إبريبتشت وأو فستيفال ديتا يهاتي تشاسباندين يعني يا حي وما قول لنا ابو اي فيستيفالات فيري فاغو حساب اجر كدي انا زانم اف بيكرنا في خلكي يعني تشوا فيستيفالات فاغو هيزي بو جهه كدي فيستيفالات دوك جي خوي قرتي جي شنازيه وزارتيه جي شنازيه حكمتيه جي شنازيه سينما كارين ين جدار فيدوك هفليره وسليمانيش بشاهدية هر همية بشاهدية أكثرية أو سينما كايد مديتين باشي بحث السينما في سوالا سينما ده جدا وهميجي أفكار بوزيدة تر بشخص ناوي وقواس ناوي أنظام شكيفاتيا يعني شيء غريبة أكرم درويش قناة باديان سات دوك